So grassroots Fiji 7s. ZTFM na Botiboti gay Biggest fresh, love the taste. ZTFM na Botiboti gay Biggest fresh, love the taste.
Yes, talaga kami rin VTFM 92.2 FM. May kami kay Kachibi Kenda and Mbongi binani ko. Western nga ningaw na ni Mbongi kay kumedabay ni na tini karona kaloko and Mbongi ninday. Bikin tabagi talchod bikin ni sagay indo batal to ngamay and ngaw na binango na ito kanina ni Bengar Rabingo makras kasi kabaki na bikin ni tara na Sema to kami ngori and mona libo-libo na Facebook page in VTFM and nabuko ni kaya doon magitumin na program ko ni Botiboti kay Punjas celebrating 90 years and ngaw na binangan ko Ya, nabuko nga ni non vei-talanoa lasa ko indo nangunan na dumain dambe. Dapat na itabi na lomon indo na madawa. Ento sa pa na matalay ko kina oti ni madawa ni ambaking ko. Darital tunga na itabi nindo yan ang karapa may na lomon ni ambaking ko. Nangonongo nondo menta sa tiga bu wabaka sa matakatuyani na itabi so. Ang karapa may na lomon ni ambaking ko na bibunwa nondo mo ulni bonua. Ke nabunua and rawata si nabika and na be takete so and tubu kina ngono mo sa tigabu I lobby ko tsueni me daba ni na tawasi nemba ki merawa ni sa tubu radaltiko me boleta namba ki mayongo ya nonda programo ni Botiboti na buko ni talanoa lasa ya Mbongi nindai ngo endo na talanoa may ngau ngo me boleta tinga na nonra sa tigabu kadibaki may ngawe na buku ni akena sa kawe ni bora vira na benga rabi ni tambataka ni bibandun taki o ya na tambana ni LT na buku ni ken lei wadori se me ken lei lei borota ki nonra lese ni merabuli nreba o ira na itambangone wakina ira turanga marama ko ira ngreba merabo lese ni nreba ya Sara to tubu sara na kumiti di koro may ngau na be koro kede may ngau ngo membaleta na bulyo ngo ni merbararo te kirmo na lini bunwa te buka di paki na be koro na ituku membaleta tinga na bulin rebo ki na beka en na kautamay ki nanon rabonwa sena nanu o ngau arto sangolen na tambana ni LTA na buku ni kenalay padori na buli beira o ire rangan reba merambo baile sen nin reba ena hol mai na korme ngau sa ralai ni tu eni ir le bono sa ralai dambe mer sa baronga tane po madale so mer sana tora baleta tiko na rarama ni beka engan revivira mer baidora membaleta tiko na bi lawa ya ndundua tu membaleta tiko na reba rasa to kana Oira kede na dorbo nongonela oira merli beli bulin reba sa tarodek sa rendo na dorbo tarodek sa roko ya o kenda kede endan tambe toko na lomoni holongo enda nreba ya o de mesa nange nonda pasindia sa redo ko na lebuni na tamani paliso ko lebungo ni sa tawa saratunga baga binaka wawa tele tulitu tumba o so tele le bono membaleta tiko non lebe sanga merbagalese ni sako ni bora ravira menene ngau sa taro sa ko na dorbungo au taro de manda o kenda kedengo enta sanan reba kede ya odi mesana pasindia katubu saratunga na binden rebaki binden rebaki taka tokoira no rasabi revi ni rede ni duar na moira yo kango tonto mengame pasindia sa mtanga ni garbi kele itunga baga tekira raklatu na level libuli ratukina sarabinan rabagi sartunga saya pa malo dage nento naturanga dau ko kemni kata saranga mekandina o ya ungo mekagala ni boga finsi tula nonglo monimbaw si mero sala bota tu na nongo kad ni molmol mo VTFM Botiboti kay Because fresh, lovely taste. Yan nandito talanoa lasa yan ang bongi binani ko babana kinabali mo kinakamba ni na Punjas celebrating 90 years yan nabuko na ito ko nito weekend na mbongi binaka nikua sarabi tartarongi Sema roir ke de mersan rebo de me pasindia ya lain nang kasya oyo ngo me kala di ba finci tula no gulo manimbaw meru sala botatu kena nongo kad ni mon mo Sandriani
Sevava. VTFM e kamida geikatituna. Choc Crunch cookies got that perfect crunch. Baker's fresh, yummy, yummy, yo. Ginger fudge for that perfect munch. Baker's fresh, yummy, yummy, yo. Choc chip cookies with that chocolate twist. Baker's fresh, yummy, yummy, yo. Sprinkle cookies for the little ones. Baker's fresh, yummy, yummy, yo. Choc Crunch, choc chip, ginger fudge, and sprinkle cookies. Something for everyone in the family. Baker's fresh, love the taste. Na nona mbula vina ko ngone e na wakatau e na nona tiko mbula tina ni ngone e na ngau na tiko mbimbi kena e roika mbimbi wana tina me na tango makira wa wetinani me na matengo na matini suka se na diabetes ke waka e tobi ko tiko na matini suka na ngau no tiko mbimbi tiko kena se na gestation diabetes e na ngau na waka sudhu o tikina e na tumbo na nomu matini suka kena lubemu i angori e na rawani na waluti ke o kania waga levu na kakanan raunrao ka waka rauta na kakanan dina kena leo ni mano wakaukōeango ka wakakena na nomalendi kewi e na walnimbula e wole ka weiko. Tutuko mai na matani tō National Wellness Center, Ministry of Health and Medical Services e na veto ni Viti FM. Kyo wakarati ko indole vunomo woli kina, kuni lakotale indua na vanua. Fresh Choice me mata ini no mundingi. Fresh Choice Supermarket, mai waka yang ataka na lutu sombu ena vi madhawa. Mata ndingi ena vi kartu wakarotaka menga ni tanano mi waka tau ni tanga. Groceries, frozen, walini manrai ki na vunga tale. Woli ena ngalala. Fresh Choice Supermarket, Vitonga Parade Lotoka, Marine Drive Lotoka, dan Rao Nandi, Namaka Nandi, Garden City Rewai, Namandi Heights, Kaisa Usav. Fresh Choice Supermarket, where quality meets savings. Tosada ke lumukila wakavuli ana University of Fiji. Sandola na wakadhurungani vuli ana semester 1 rondo lurosa vulkaono. Kevio tomana se tosena sasanga miadhawa na tupaki ni vuli kasarani lewana na University of Fiji. Rana keredhuru na website www.unifiji.ac.fj/apply. Se vei-talanoa na www.unifiji.ac.fj. Karani sikutalangani esaweni, lautoka, samambula, warandole memba selebuka campus. The University of Fiji, future ready.
Viti FM, Viwa 2.0 FM e Suva.
Talewa, Taruai Wanangai o VTFM, kami ngai kati. Tony bicicleta in the melody. Baker's Fresh is right for me. Absorbs real fast, no need to wait. Scoop them out, they taste so great. Tony bicicleta in the morning tea. Spread it on, make it buttery. Baker's Fresh breakfast crackers. Soaks much faster, quick to kana. Tony bicicleta is the way we are. Baker's Fresh tastes the best by far. Baker's Fresh. Love the taste. Santos checked in early at Fiji Airways. En sigani sodongo Fiji Airways vaka-i-votavota na vota-vota vinaka membaleta na voto-vonto. Buka mai viti ki Okalandi en adianan rau tolo sanga bulu kadiona tala. Se buka ki Serne en adianan rau vit sanga bulu kadiwa kale sumai. Sarava na vanolio buki Los Angeles, San Francisco, se Dallas, manandulu dianan rau vit sanga bulu kadiwa tala. Kale sumai. Kusa mo kuni dalata na vota-vota vinaka vaka-i-votavota ko Fiji Airways membaleti iko. Saranyo giri en adiwan do seba tolu 5 diwa. Se bitu ono baba. Se book en fijiairways.com. Tiko na kailava ki. Sa beba kana numi na tambana ni biosecurity ana nonda banua. En buku ni kena sa laurai na tongan fruit fly e asawa kena mamanuda. Kena mani totola na kena dewa na rani bagadada na nonda vei-tei karani vuna na tumbu ni soni kakana. Me tega bani koa sa bagatumbu na kena biuta na yani ano ndona kakana raun sebuata vakabo kerto seliana beba kan donui na tambana ni biosecurity ena nonda banua. Taga makana nomi tei kataroba na kena dewa na tongan fruit fly na ibagaro na Biosecurity Authority of Fiji. Nandingi yung atakaba ng unang na bakataw na movie mataka. Dingi taki USP TAFE na kaya na vulidi na vulitara sa vocational education. VUSP TAFE